Asikubingelele sikwamukele Dr. Mlondi. Ngifuna sikhulume la ngendaba kaTikolosho. Abantu abaningi bahlushwa uTikolosho ukuthi unokufishana unoTikolosho izinto zikazihambe kahle. Awuyicacisele la. Bonga kakhulu msapha. Yabona la uTikolosho, kahle Tikolosho uyinkinga Tikolosho emntwini. Kahle awufuneki Tikolosho. Sometimes omunye uTikolosho abantu abaningi abathanda ubana Tikolosho. Uyabo. Basuke bese babona ukuthi behlala leso sithunzi. Kahle Tikolosho njengoba nje ngathi nasisebenza ngabantu. uTikolosho kuyenza ukuthi amabele omuntu abe buhlungu amabele. Kusekuseni avona obeyakhaphunga leingono la ngaphambili komnyama ube ngathi bahancelisa ebusuku laphupa phethe umntwana. So lokho uTikolosho and uTikolosho uyenzeka masuhlela kakhulu uhlale phakathi esibelethweni sangaphakathi sakho. Phakathi esibelethweni sakho ukhanda isigadla. Uzwe ngathi isigadla siyamuva uthi unechaza ukuthi ubambile uje uthi ubambile. Uzwe mhlawumbe intombazana ithi tshela indoda ayithi cha ibaba yazi ngibambile ngikhulule mina. Mayithi mhlawumbe after 3 months mhlawumbe awukho lento le. uTikolosho nje bowenza lezi zinto lezi. And uTikolosho uyayidla imali and futhi kwenza esinye mhlawumbe umanzi. Uthi ungaba manzi sinye indoda mayingena ku ithola umanzi itshethe umthwana ayi mhlawumbe uyajola wena kana cha wena awujolile indoda uhleli straight just yini uTikolosho uhlukene kaningi kakhulu ngendlela ohlupha ngakhona uhlupha futhi kakhulu imali uyayiceda and then uyayiceda nemizwa uceda lemizwa ucanisile uba wona njalo uphupulele nomfana uthi uphupulele nendoda uphupulele nabelungu futhi abanye awungabazi futhi ngaphupa usho ulele nepresident izinto ezifana lezo kanini uTikolosho loyo uyabo egcina uTikolosho uyabhetha vele uyahlupha kakhulu ulashwa kanjani uTikolosho uTikolosho ke uyalahlwa kodwa abanye belaphi bendabuko abanye basebenzisa inkukhu mina angusebenziseli inkukhu inkukhu angithandi kuyisebenzisa abanye basebenzisa emnyama ngoba inkukhu if isilwane isohlaba igazi sokufana ukuthi awusilahla lapho uyasimukela mosini ngoba yasina vele sisebenza ngegazi kade siningi mina ngisebenzisa ukuthi manje kuyenze ukuthi uhambe uye esigangeni uguje mhlawumbe labanye basebenzisa leso siduli mhlawumbe lo ndlela bathi ufuna uguje kodwa esigangeni uhambe ufuka ugezwe emgodini phakathi bese emva lokho usufaka intambo sokuvala ukuthi ungasabuyi ngoba vele Tikolosho ngaphandle kokulola ukhona automatically ubanga izinto efana lezi mhlawumbe kudla utswayi udla amasi ungafaka utswayi angithi wathanda amasi uphila ngamasi if ungafaka utswayi wena phakathi uthi wena udla amasi ufaka ushukela ngithi manje abantwana sesibafaka ushukela phakathi Tikolosho yakhandika Tikolosho lapho uvule yazakhela kanti futhi ukhona nje automatically emzimbeni womuntu ngoba phela masakhula bekuthiwa ngokuthiwa ayikuthomba uphupulele lomuntu wesifazana wesilisa uyabo uvele bowukhona vele sukela sikhulu kodwa ke bese wenza shayiphazamisa impilo uvale yonke into yakho ngathi uzama ukuthi iphumelele impilo abantu bawufisa ukuthi mhlawumbe ubalekelele kuba ubageze nje bose uveza indlela elula ukuthi cha wena ufaka into efaka igazi phakathi ubageza nje ngento zakhona lezi ihlazi lezi ogeza ngazo umuntu uhamba uTikolosho uphinde ungabheke emuva inombolo abakuthinta kuzona nane ukuthi utholakala kuphi indawo la usebenzela khona ngokutholakala mina ngitholakala ngise-Piet Retief kuthiwa khona kusemkhondo ePola Park ilokushini engisebenzela kuyo kodwa inamba yami ithi 082 84 38 besithi 30 besithi 5 ekugcineni naka Facebook uyangithola naka WhatsApp uyangithola futhi